Welcome to Baluchi Zone. This video is all about subject and object pronouns. Let's jump into it. I work every day. من هر روز کار کنم. من هر روز کار کنم. He calls me every day. He calls me every day. هر روز منو فون کند. هر روز منو فون کند. You are busy. You are busy. تو دزگت تو دزگت I like you a lot. I like you a lot. من ترا سک پسند بی. من ترا سک پسند بی. He lives in America. He lives in America. آمریکا ها نیندو کند. آمریکا ها نیندو کند. آیی آمریکا ها نیندو کند. Give it to him in America. Give it to him in America. دی آیا آمریکا. دی آیا آمریکا. دی آرا آمریکا. She is angry. She is angry. Gazend. Gazend. آیی gazend. آیی gazend. I see her every day. I see her every day. من هر روز آیا گندگم. من هر روز آیا گندگم. من هر روز آرا گندگم. It is a nice phone. It is a nice phone. یه شرین تلفنی انت. یه شرین تلفنی انت. Do you want it or not? Do you want it or not? تو لوتی یا نه؟ تو لوتی یا نه؟ We speak Baluchi. We speak Baluchi. ما بلوچی گپ جنه. ما بلوچی گپ جنه. ما بلوچی خبر کنه. Can you help us? Can you help us? تو ما را مدد کنه. تو ما را مدد کنه. Or you can say تو ما را مدد کت کنه. تو ما را مدد کت کنه. They are confused. They are confused. برند. برند. آیان برند. Speak with them. Speak with them. گپ کن گو آیان. گپ کن گو آیان.